ama penggula-ula utau nadi kindu. Basta ini surat wallah ama penggula-ulang ka, ama penggula-ulangan. Ikindu tubuh nabi. Na ayah buat tubuh nabi apakan duduk ko kadar ama penggula-ulang ka, ama penggula-ulang ka, nakapamang ni wallah. Ya Allah, uba adina ukurana kana marata na dingkara kung pagkakali humaan. Ya Allah, na uba na ukurana kan atiyuba. Oy, agabi na saan ako, napakaunutan akong duwi Allah, sada abon kaulugan. Igap ng girohi, pakaunutan akong du, na ulugan magkakir ko. Atis. Kapakati po ito. Oy, ayaw manan yan, napungan niya kako Allah. So doa, natanong. Kati ang mga ulama. So doa, na padanan sa simba ko Allah. Doa. Pagkibabayaan pa no Allah, so tao, ang mapasang ikapamanglik ko Allah. Kibabayan yan. Ano niya ba tayo na halik? Oy, isa, adik kibabayaan wallah, kaurip niyan, naso tao di pamanglik ko Allah. Dapat na pamanglik ko Allah? Oy, igira ada pengen nak dari kana Allah. Ya Allah, ya Allah. Baru ada ini lagi orang ka. Igira ada pengen nak ada engkau nak Allah. Ya Allah. Ya Allah. Emana awidakan ipekekuat Allah tu Nabi naso tahu ataran ni pada tali manusia. Mana itu betul di pamang ni pada tali manusia. Ada kakak nak tarang ni. Tarang ni Allah. Nanti memang ni Allah. Apa mana ni tarang ni? Allah. Lagi apa pun sama yang mana? Tapi ya. Na ayah khabay ayana mamang ni Allah. Na ayah khabay ayana rasid. Di mana hai? Ini beri kira Peter Roy, Peter Wall, Sakurana, Peter Wall, Peter Okaden, Opang ni Karuna, Anteri Malang. Na ini guna. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Peter Okaden ni Opang ni Karuna kan, Anteri Malang kan. Na ini buti kami yang ni aku debo. Ya guys, agak. Akala kayo, habang ma, kenapa bukan Allah? Da'am ya terwallah, abakabu kagana tabiyon. Oy, basta adarun wallah, na 100% and percent. Oy, magatos na porsyento, na ayaw makna niya nagtarimaan wallah. Lagi di kamrakay. Ate so, ate Ronabi, ate yang mga kagadakan ng mga loma, mga gurong. So kapamang nituna binaterima, O Allah, na talo apa keatum papaan yan, talo apa keagawan ng panganingka. Pagkailangan, iwakilahu fit dunia, nasa sabagirun, nagkagawa nga sa dunia. Ikadwa, o panganingka, na yunakhiru lahu fil akhirah, na ikadwa bagay, na rumakis ka sa alungan amori, pununganan sa alungan amori. Na ikadwa, na yukaffira an sayyade, na uwan na lusang ka na ipadalason wallah. Na uwan na kisuga tarkatiba na itibagon wallah. Tama na ito na dalawa kaya agaw na pangaling ka. Na ayaw man na uwidah ka na susabagi na kabe na maulugun. Tama na pumani ko pa masatra. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah na bagi akong kasatra ka po ng siyunir. Nakay ka wallah. So kasat Toyota. Natuloy ka ba ya ka? Cash o stolbing? Yan tadi mga nakapakabihan nga wala. Cash o stolbing? Hindi ko pa kaya ba niya nakapagulugo? Aba tingay ya Allah na iman tunan! Naulog niya po sa dong traka. Eh dapat ko na naman nga tayo. Tingnan siya na ako. Nani ulog sa ulog. Nani alapi. Matinitero kaya na pagkabigot mo ka manurong. Kamu na dito ba dito na ka? Allah, ya mana tahu explain lagi mereka kapamang ni Allah. Ya mereka kapamang ni, nanti mo nga lugat ni mga kapamang ni, nanti naman ani. Pada sahabat dari mga kapamang ni, na doa mengkan pun bangni abang ni Allah na makapupong kumusuka ama anak Allah. O penuh kebagai na guru kadang Allah. Api ada abun seneng-seneng. Api ada mo nakakan nakaguro. Api ada bubuay. Api pira ama kapupong kumusuka. Sakya pangaguro Allah. Na ayaw mo wala tayo to di materi mo Allah. Api apa man ang mga ngarang guro na dikulor. Ya Allah. Lagi di mamantika di gulo. Nanti mo nila tiri naman yan. Mo plaka, lagi pag-istorya sa tabi.
Ya Allah, tadi Muslim, ya Allah, baka surga kami engkau. Nah, pengirokan baru kata di magistorya, amin. Nah, yang kapag-isip. Oh, ha? Napili man di wakat na namin, iparili kami engkau. Napigan man di, mamangani, napupulong, amin. Nah, yang kapag-isip na ka. Kami ribet Muslim, mandagirokan na namin, napapanaraka kami engkau. Di mawa, amin. Oh, ayaw makana niya na kailangan na makalit ka pipiya sa nakapangalik ko Allah. Kapamangalik ko Allah, kapamangalik na ayaw. Sama na lang. Nasyukura na mapungulaw-ulaw utaw sa kanunya na ay masalanan mo Allah. Ugay nasyukura na ka na ay apabakar nun, nasyo kapamangalik ko Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kapamangalik ko Allah. Nah, ikhaliwa tulali. أن الأمور لا يزيد إلا البر. ما تعالى تبني شو أمور هذا نقول أمور شو إذا لقى نديكو من تبني شو أمور تاو أي تبني ويا أمورك نلما بنوربون كذا قد بتيكا وإذا لقى أي ما بنورك بنوريا نبي تبنوربون نكذا قد بنوريا نكذا قد بنوريا Ugay tubo nabi na siya umur uway na di kaumanan na ayaw pa kauman ko umur na sugar o kamapya. Ibarat yan, ditulak ka. Siya bilang nga pwede kamarano, siya nga mangalalan. Yaptatan, pibatuan, so pamala, so talag yan. Iplarga, dari mo kanyanan! Dari na nga talaga ka, naplarga ko, nabigla ito merit. Niyan pera nga mabu. Ilay mo na, sungi sa napakistak yan nga, nanyan ber, hindi siya maperkawa ka. Niyan lalaki! Nanggiro mo ito pada ka apel pati sa truk. Pangita kiwala patas dalam murka. Oh, na ganda bekau tu ama biya. Na kita kasih mata tu sama murka. Apa ni nama malaikat Allah? Adi saya ni nama sopan ka pi betul natai dari aturan. Benda kita biar. Yang ada sebab. Dengan nyoba kau lu. Kamu dapat kan ini pamang ni. Dia terus nama rata. Allah, kagak maksudnya baka mafia. Sugana baka mafia. Na basta agano baka mapiya na ayat tumpain na mapakaslang kanyan sa maliwanag. Datari mo mga brud, rabang mo ito ba? Na diyan ka akatatagoy si Sangka Kingdom of Saudi Arabia na sopuki pa kawit yung mga lokasyo, sopuki pa kawit yung mga karumanyo, sopuki pa kawit yung mga otayo, sopuki pa kawit yung mga tumaninyo, asada ka sa zakat, sopuki pa kawit yung muna at amanan na kapangalin mo. Uy! Na pada kenan syagir berkamia kapia-pia apa berkauman saumur. Dapat kalau sina akan nak ketinggalan baru siapa akan nak ketinggalan na kata sepuluh ibu. Nah dia kata aduh, mata kau lah kapia sasa ibu dulu nak kena ujian maka. Nah beberapa kapia itu mata apa? Ini kan ada, ini kan aku mana mata kena belum na sepuluh ibu dari itu na sasa ibu. Bukan dia ni lah, ya kapia dia kata dia. Dapat tubuh Nabi ya na mana ibadah saat sedekah na al-Nabi tasaddaqta ala ahli bait na syudin ka dikasedekahi ko mga pamilya ka. Yung tawa betul kan anak kira rumah di mana udah tuh sedekah. Pergi nak pemimar kasih kalau mga babai, are ini mana minimal sunday lang, parse lang. Udah ka mana na. Sang ibu. Na pergi ako mga po, dapat baru ibu.